Dobrodošli, dragi moji tragači za istinom i ljubitelji drevnih predanja, na kanal gde se prepliću niti prošlosti i sadašnjosti, gde šapuće mudrost vekova i gde zavirujemo iza vela vidljivog sveta. Danas, 9. oktobra, zakoračit ćemo u dan obavijen suptilnom energijom, dan koji nosi ime svetog apostola Jakova Alfejevog. Nije to dan burnih slavlja, već dan tišine i promišljanja, dan u kojem se, ako osluškujete, mogu čuti odjeci sudbinskih poruka i drevnih saveta. Jer verujte mi, svaki dan u godini ima svoju dušu, svoje tajne i svoje upozorenja. A 9. oktobar, iako na prvi pogled skroman, krije duboke istine koje vam mogu osvetliti put. U srcu jeseni, kada priroda polako tone u san, a vazduh postaje svežiji i oštriji, ovaj dan nas podsjeća na nevidljive sile koje oblikuju naše živote. Povezanost sa prirodom je neosporna, berba se privodi kraju, zalihe se spremaju, a misli se okreću ka nadolazećoj zimi. Naši preci su pažljivo posmatrali svaki mig prirode, svaki zvuk, svaki san, tražeći u njima putokaze. I danas ćemo razotkriti neke od tih putokaza zapisanih u srcima naroda i prenošenih s kolena na koleno. Ovaj dan je posvećen svetom apostolu Jakovu Alfejevom, jednom od 12 Hristovih učenika. Njegovo ime, Jakov, nosi težinu duboke vere i posvećenosti. U pravoslavnom kalendaru on je poštovan kao stub crkve, onaj koji je revnosno širio evanđelje, ne plašeći se muka ni smrti. Narod ga ne pamti po grandioznim čudima u mitovima, već po postojanosti i tihoj snazi, po veri koja pomera planine. Mnogi mu se i danas obraćaju u molitvama, tražeći duhovno prosvetljenje, snagu da istraju u iskušenjima, mudrost u donošenju odluka i naravno zaštitu od zlih uticaja. Njegova molitva je poput tihog šapata, ali snažnog sidra u olujnom moru života. Iako primarno hrišćanski svetac, u narodnoj svesti se ponekad prepliću i drevna paganska verovanja o zaštitnicima useva i doma u periodu jesenjih radova, jer su u ovim prelaznim mesecima granice između svetova bile tanje, a duhovi prirode budniji. Priča o svetom apostolu Jakovu Alfejevom nije priča o blistavim krunama ili moćnim carstvima, već priča o dubokoj, unutrašnjoj preobrazbi i neustrašivosti duha. Zamislite Galileju, ribarske čamce na Genezaretskom jezeru, prašnjave puteve i suncem okupan maslinjak. Tu, među običnim ljudima, živeli su Jakov i njegov brat Matej, carinski službenik. Matej, kako legenda kaže, bio je skupljač poreza, omražena figura. A Jakov? On je bio običan čovek, možda ribar, možda zemljoradnik, ali sa srcem otvorenim za istinu. Kada je Isus iz Nazareta počeo da propoveda, njegove reči su se širile poput požara. Mnogi su se pitali ko je taj čovek. Jakov je, za razliku od mnogih, prepoznao božansku iskru. Poziv Hristov je bio jasan. Pođite za mnom. I Jakov je, bez oklevanja, ostavio sve. Svoj dom, svoje poslove, svoj dotadašnji život. Taj čin ostavljanja svega simbol je potpunog predavanja i poverenja. Nije on bio onaj koji bi gromoglasno propovedao u centru Rima, niti onaj koji bi svedočio vaskrsenju Lazara iz mrtvih, ali je bio prisutan, svedok, jedan od onih iznutra. Njegovo svedočanstvo je bilo tiho, ali čvrsto poput kamena. Nakon vaskrsenja i vaznesenja, kada su se apostoli razaslali po svetu da šire evanđelje, Jakov Alfejev nije stao. Legenda kaže da je propovedao u Judeji, putovao je do Gaze, Eleutropolisa i na kraju stigao do dalekog Egipta. Predstavite sebi te duge, naporne putešestvije, peške, kroz pustinje i gradove, noseći samo poruku nade i spasenja. Na svakom koraku suočavao se sa nerazumevanjem, podsmehom, pa čak i pretnjama. Ali Jakov, čvrst u veri, nije posustao. Njegove reči su prodirale u srca ljudi,
otvarajući im oči za novu istinu. U Ostrakini, drevnom egipatskom gradu, suočio se sa vrhovnim iskušenjem. Njegovo propovedanje je razbesnelo paganske sveštenike i lokalne vlasti. Uhvatili su ga, mučili i na kraju osudili na raspeće. Njegova smrt na krstu, baš kao i smrt učitelja, bila je svedočanstvo njegove nepokolebljive vere. Nije bilo povika, nije bilo proklinjanja, samo tiho prihvatanje sudbine u ime istine. Tako je Jakov Alfejev postao mučenik, a njegovo ime zauvek upisano u knjige svetaca, kao onaj koji je, tiho ali snažno, svedočio o Hristu do posljednjeg daha. Njegov život nas uči da vera nije samo u velikim čudima, već i u postojanosti, tihoj snazi i spremnosti da se sve žrtvuje za ono u što se veruje. Pređimo sada na znake sudbine koje nam ovaj dan donosi. Narodna verovanja, poput finih niti, prepliču se sa duhovnim porukama, nudeći nam uvid u ono što dolazi. Narodne primedbe. Ako 9. oktobra pada gusta magla, to nagoveštava dugu i snežnu zimu. Guska magla sakriva put, baš kao što će i sneg sakriti zemlju mesecima. Drugo, sunčani vedar dan na Jakova Alfejevog obećava blagu jesen i toplu zimu. Sunce je znak blagosti, a blagost se nastavlja i kroz godišnja doba. Tro, ako je drveće još uvek prepuno lišća, zima će biti oštra i duga. Priroda se priprema, a ako ne požuri sa odbacivanjem starog, to znači da je pred njom teži period. Čort, vrapci cvrkuću glasno i okupljaju se u velika jata. Očekujte skori dolazak hladnog vremena. Njihova aktivnost je znak pripreme za nadolazeću promenu. 5. Ako vetar duva sa istoka, godina će biti sušna, sa zapada kišna, sa severa hladna, a sa juga topla. Vetar je nosilac energije i najava onoga što donosi sa sobom. 6. Prezimna ptica, naprkor kos, se pojavljuje blizu kuća, znak da će zima biti jaka i da ptice traže zaklon. Njihova blizina je vapaj prirode. 7. Ako se paukove mreže viju visoko, jesen će biti duga, a zima stiže kasno. Pauk je predskazivač vremena, a njegovo predenje ukazuje na dužinu perioda bez mraza. B. Bitovije i novčane primete. 1. Ako vam na ovaj dan ruka zadesi da prospete so, to je znak svađe u kući. So je simbol trajnosti i jedinstva, a njeno prosipanje remeti harmoniju. Da biste ublažili efekat, bacite prstohvat preko levog ramena. 2. Pronaći potkovicu na ovaj dan, velika sreća i neočekivani dobitak. Potkovica je drevni simbol sreće i zaštite, posebno ako je pronađena na putu. 3. Ako vas iznenada zasvrbi levi dlan, očekujte novčani dobitak. Desni dlan, pak, predviđa susret ili rukovanje. 4. Ne davati novac na zajam na ovaj dan. Veruje se da se time iznosi sreća iz kuće i da se novac neće vratiti ili će se vratiti sa mukom. 5. Ako ti se na Jakovdan jave nepozvani gosti, to je znak da ti sljedeća godina donosi radost i blagostanje. Neočekivani posetioci su nosioci dobrih vesti. Snovi u ovu noć, snovi na 9. oktobar imaju posebnu težinu, jer se veruje da su prozor u budućnost, oslikan simbolima koji govore jezikom duše. Voda. Čista i bistra voda simbolizuje zdravlje, pročišćenje i dobre vesti. Mutna ili ustajala voda može ukazivati na unutrašnje nemire, predstojeće prepreke ili zdravstvene probleme. Ako plivate u čistoj vodi, to je znak uspeha i lakoće u životu. Drveće. Zeleno, rascvetalo drveće znači rast, vitalnost i prosperitet. Drveće bez lišća može predstavljati gubitak, kraj nekog ciklusa ili osjećaj usamljenosti. Plodovi na drveću nagoveštavaju nagrade za trud. Životinje. Životinje koje vas prate ili su pitome u snu nagoveštavaju podršku, prijateljstvo i harmoniju. Divlje ili agresivne životinje mogu simbolizovati unutrašnje strahove, konflikte ili izazove sa kojima ćete se suočiti. Kuća. Vaša kuća u snu predstavlja vaše unutrašnje ja.
Ako je kuća uredna i svetla, to odražava vašu mentalnu i emocionalnu stabilnost. Ruševna ili tamna kuća može ukazivati na potrebu za introspekcijom i rešavanjem unutrašnjih problema. Putovanja. Putovanje u snu često simbolizuje životni put. Lako i prijatno putovanje znači uspeh i ostvarenje ciljeva, dok prepreke na putu mogu ukazivati na izazove koji su pred vama. Novac. Pronaći novac u snu može simbolizovati sreću i prosperitet, ali i potrebu da cenite ono što već imate. Gubitak novca može ukazivati na strah od gubitka sigurnosti ili propuštene prilike. Rođeni u ovaj dan, oni koji su rođeni pod okriljem 9. oktobra, u dan Svetog apostola Jakova Alfejevog, obično su obdareni izuzetnom unutrašnjom snagom i dubokom intuicijom. Često su to mirne i promišljene duše, koje ne teže publicitetu, već su posvećene svojim ciljevima sa istrajnošću pravog apostola. Odlikuje ih velika lojalnost, poštenje i skromnost. Poput Svetog Jakova, sposobni su da se posvete višim idealima i da ne odustaju pred preprekama. Mogu biti skloni introspekciji i duhovnom razvoju. Često imaju razvijenu sposobnost empatije i razumevanja drugih, ali im je ponekad potrebno više samopouzdanja da iskažu svoje stavove. Njihova sudbina često uključuje putovanja ili duhovne potrage, a mir pronalaze u služenju drugima ili u predanom radu. Imendan slav. Najviše imendan slave oni koji nose ime Jakov. Ime Jakov je hebrejskog porekla i znači onaj koji prati, držati se za petu ili zaštitnik. Muškarci koji nose ovo ime često su izuzetno praktični, marljivi i pouzdani. Poseduju neverovatnu snagu volje i sposobnost da izdrže teške situacije. Imaju duboku vezu sa porodicom i tradicijom. Mogu biti tvrdoglavi, ali je njihova tvrdoglavost često usmerena ka ostvarenju plemenitih ciljeva. Jakovi su ljudi na koje se uvek možete osloniti. Ovaj dan je dan za duhovnu sabranost, za tiho preispitivanje i za postavljanje temelja za budućnost. Evo ključnih tradicija i rituala koje možete ispoštovati da biste prizvali blagoslov i otklonili nedaće. Tradicije i rituali, šta se treba raditi. Molitvena tišina i zahvalnost. Cilj, duhovno pročišćenje, zahvalnost za prošle blagoslove i prizivanje mira. Šta je potrebno? Ikona, sveća. Opciono. Kada i kako? Rano ujutru, pre nego što dan krene sa uobičajenom bukom ili uveče pred spavanje. Sedite u tišini, zapalite sveću ako imate ikonu Svetog Jakova ili drugog svetog zaštitnika. Koncentrišite se na disanje. Izrecite molitvu zahvalnosti za sve što imate i za vođstvo koje vam je dato. Možete izgovoriti Oče naš ili se obratiti Svetom Jakovu rečima: Sveti apostole Jakove, moli Boga za nas. Podari nam mudrost i snagu da sledimo pravi put, zaštiti nas od zlih misli i dela i budi nam vođa ka svetlosti. Posle. Ostanite još malo u tišini, osjećajući mir i povezanost. Ugasite sveću sa poštovanjem. 2. Ritual pročišćenja. Doma. Cilj. Očistiti dom od negativne energije, prizvati harmoniju i zaštitu za nadolazeću zimu. Šta je potrebno? Grančica suvog tamjana, bosiljka, ruzmarina, posuda sa svetom vodom, prstohvat soli. Kada i kako? U podne ili kasno popodne. Prvo temeljno očistite dom, rešite se nepotrebnih stvari. Zatim u posudu sa svetom vodom dodajte malo soli. Uzmite grančicu tamjana i umočite je u vodu, pa njome poškropite sve uglove soba, počevši od ulaznih vrata i krećući se u smeru kazaljke na satu. Dok škropite, izgovarajte: neka se svaka nevolja rasprši, neka svaki zli duh ode, neka mir i blagoslov uđu u ovaj dom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Posle. Grančicu ostavite da se osuši i čuvajte je na skrivenom mestu kao talisman.
Preostalu vodu prospite u zemlju, nikako u kanalizaciju. Tre. Amulet za zaštitu i sreću. Cilj. Kreirati lični talisman za zaštitu od zla i privlačenje sreće. Šta je potrebno? Mali komad crvenog konca ili tkanine, grančica ruzmarina ili sušenog bosiljka, malo soli. Kada i kako? Uveče, pod svetlošću meseca, ako je vidljiv. Uzmite komad tkanine, stavite unutra grančicu ruzmarina za zaštitu ili bosiljka za sreću i blagostanje i prstohvat soli za pročišćenje. Pažljivo zavežite krajeve koncem, formirajući malu kesicu ili čvorić. Dok vezujete, zamislite kako amulet upija pozitivnu energiju i izgovarajte: neka te sila zemlje i neba zaštiti, neka te blagoslov Jakova vodi, neka ti sreća na putu cveta. Posle, nosite ovaj amulet u džepu, torbi ili ga držite blizu kreveta za ličnu zaštitu. Obnavljajte ga svakih godinu dana. 4. Deljenje dobrote i zahvalnosti. Cilj. Prizvati obilje kroz nesebičnost i zahvalnost. Šta je potrebno? Mali dar, hrana ili pomoć nekome kome je potrebna. Kada i kako tokom dana nađite priliku da učinite neko dobro delo. Poklonite nešto što vam više ne treba, pomozite komšiji, dajte mali prilog. Poenta je u nesebičnosti i deljenju, u skladu sa duhom apostola koji je sve napustio da bi služio. Veruje se da se dobro vraća trostruko. Posle, ne očekujte ništa za uzvrat. Osjetite ispunjenost zbog učinjenog dobra. Kulinarske tradicije. Kao što sam ranije spomenuo, ovaj dan nije obeležen raskošnim gozbama. Umjesto toga, fokus je na jednostavnoj, hranljivoj jesenjoj hrani, koja simbolizuje blagostanje i pripremu za zimu. Jela od bundeva i tikvica. Bundeve su u oktobru u punom jeku. Pripremite pite od bundeve, pečenu bundevu, čorbe od tikvica. Simbolizuju obilje i toplotu doma. Jela od pasulja i kupusa. Hranljiva jela koja daju snagu i dugo drže sitost. Pasulj se često povezuje sa blagostanjem, a kupus sa izdržljivošću. Tradicionalni kupus sa mesom ili posni pasulj su idealni. Sveže ili sušeno voće, jabuke, kruške, orasi, lešnici, sve što je priroda dala u jesen. Možete pripremiti kompot od sušenog voća koji donosi toplinu i slatkoću u hladne dane. Hleb. Običan, domaći hleb. Hleb je osnova života i blagostanja i treba ga blagosloviti pre jela, zahvaljujući se za darove zemlje. Izbegavajte preterano luksuzne i ekstravagantne obroke. A sada, dragi moji, stižemo do ključnog dela, do onih upozorenja koja su naši preci brižljivo čuvali i prenosili, jer prekršiti zabrane znači prizvati nevolju. Glavne zabrane dana, šta ne smete raditi jedna? Izbegavajte svađe i ogovaranja. Na ovaj dan je posebno važno da se uzdržite od svake vrste verbalnog sukoba, ružnih reči i klevetanja. Veruje se da negativna energija proizvedena svađom na Jakova Alfejevog ostaje u domu tokom cele zime i privlači neslogu i bolest. Posledice su dugotrajne porodične svađe i narušeno zdravlje ukućana. 2. Ne pozajmljujte novac, niti ga davajte na zajam. Ova zabrana je vezana za očuvanje finansijske stabilnosti. Davanje novca na zajam na ovaj dan prema verovanju znači da će vam novac otići iz kuće i da se neće lako vratiti. Sa druge strane, pozajmljivanje novca može dovesti do dugotrajnih finansijskih problema i zavisnosti. Držite se svojih sredstava i ne ulazite u finansijske transakcije koje narušavaju tok obilja. 3. Ne započinjite nove velike poslove. Iako Sveti Jakov simbolizuje istrajnost, ovaj dan se ne preporučuje za pokretanje novih, ambicioznih projekata, posebno onih koji zahtevaju mnogo truda i resursa. Postoji verovanje da takvi poduhvati neće imati blagoslov i da će naići na mnoge prepreke, što će dovesti do neuspeha i frustracije.
Bolje je završavati započeto i planirati. 4. Ne čistite kuću i ne iznosite smeće iz kuće nakon zalaska sunca. Veruje se da iznošenje smeća ili obavljanje temeljnog čišćenja u večernjim satima, posebno na ovaj dan, može izbaciti sreću i blagostanje iz vašeg doma. Negativna energija će se zadržati, a pozitivna će pobeći. Radije ostavite te poslove za naredni dan ili ih obavite pre zalaska sunca. 5. Ne šišajte kosu niti sečete nokte. Ova zabrana potiče iz drevnih verovanja da kosa i nokti nose deo naše životne energije. Šišanje kose ili sečenje noktiju na poseban dan kao što je ovaj moglo bi da oslabi vašu vitalnost, privuče bolesti i umanji ličnu snagu. To je dan za očuvanje, ne za skraćivanje. 6. Izbegavajte putovanja, posebno duga. Iako apostoli putuju, narodno verovanje na Jakovdan upozorava na nepažljivo putovanje. Veruje se da su putevi na ovaj dan posebno nestabilni, a susreti na putu mogu biti sudbonosni, ali ne uvek u pozitivnom smislu. Ako morate putovati, budite izuzetno oprezni i molite se za zaštitu. Neplanirana putovanja mogu doneti nevolje. 7. Ne budite sebični i pohlepni. Duh Svetog Jakova je duh odricanja i služenja. Biti sebičan, gramziv ili misliti samo na sopstvenu korist na ovaj dan privlači negativnu karmu. Veruje se da će se takvo ponašanje vratiti u vidu gubitaka i nedostatka blagostanja u budućnosti. Podelite ono što imate, budite velikodušni srcem. 8. Izbegavajte prekomerno uživanje u hrani i piću. Iako nije dan posta, preterivanje u bilo čemu je nepoželjno. Prekomerna jela i pića remete duhovnu ravnotežu i otupljuju čula, sprečavajući vas da osetite suptilne poruke dana. Umerenost je ključ. 9. Ne lomite grane drveća bez potrebe. Drveće je simbol života i snage. Nespoštovanje prirode, posebno u jesenjem periodu kada se priroda priprema za počinak, može doneti nesreću. Klonite se nepotrebnog uništavanja biljaka. 10. Ne zaboravite na stare i nemoćne. Ignorisanje onih kojima je pomoć potrebna na ovaj dan može privući usamljenost i probleme u vašem životu. Setite se apostolske misije pomaganja drugima. Eto, dragi prijatelji, tako smo zakoračili u tajanstveni dan 9. oktobra, dan svetog apostola Jakova Alfejevog, obogaćen mudrošću vekova i prožet duhom drevnih verovanja. Neka vam ova znanja služe kao putokaz, ne kao okovi, već kao svetiljka koja osvetljava put kroz neizvesnosti života. Sledite srce, čuvajte tradiciju i neka vam je blagoslovljen svaki korak. Do sledećeg susreta budite mi dobro i neka vas čuvaju sile dobra,